Yo, non bang ada perang nil tuh bang ya. Kicing po piat lo non mai kedam kicing po piat lo sedang lo lang sih. Hin pen menit kiwang wang với chốt lang masih menit kacing hong lang yak nó thur thấy lo yak thur thấy là đụt chết lang yo. Mà bang ten lo tụi nó lum kisang adim. Ini lo ya baju bang ke. Yo don mulai tem non bang ya akhai janu vlog so tum ke wan pi hormu so mar tum fan student tum fan si kitab mate pencil le ke wan pi hormu dola se non ke ron pon je fan ma tum si sik pon ding lo yo yo non keron pon po okay tum janu vlog so pena sapu ge long ke adventure alang tum ke so mar pan ke wan pi hormu non ke ron pon je non ron pon po bosku dak non Jerlong school Jerlong Valley Osomar tum phanon bang e pencil kolom kopi hai ke ron pon po hulo 13 14 15 look 17 okay 17 dete kopi lo 18 dete 19 dete lah bang lah Jerlong Valley lo dia tum han bang tum hon sedakan no hormu da okay la main reason bang than sala tum bang ke dak mane kapre school lama kan isi atam lo kan sira cikin no ke non pakai campus bang dak sen tum kenen abu habang gitu lah apa dari mau sang bang along pe di kasih non bang ke halah sumar rumah jadi ngamen ti thanon deh bang itu sana men ti thanon non to bikin ngamen ti thanon non to kami no sana kelas aja thanon non kelas aja thanon kelas Serang kan ya, serang. Hai. Nang men. What is your name? What is your name? Milih bo. Oh, milih baby jadi. So cute. Okay, kita nonton. Nang men, what is your name? Alisa Bipi. Okay toh. Ya juga. What is your name? Amen pun. Amen ke? Amen. Dia nang what is your name? Terak tu deh, semen kanun terak tu deh. My name is Sherwani. Kelas lano. Hah? Kelas 1. Kau semua ada pen lili hin kaduk awe pen. Nanti tuh pan ningkang sam ahau ke mehang sih nanti tuh pan kadang pajir loh kadang. Kadang. Nanti tuh ladak Jerlong Will. Lagu itu aneh itu apa dah hut Charlie lebang so film semua mang kita yang saya yang malam itu Halloween pen, nah itu ningki me pen, la pen, nah itu akar macam itu pan nang kerap, ningki hang pen, dak nang pali pen itu pan, itu mak iwan pi, ningki samping lo, la pen nang itu mesti antu se bidi suri pencenglok, nang ordun bomon, nang kanen bomon, nang mumjud bomon. Apa ini itu mesti itu mah rapan unan kita je pan bangai bor ipon bompo nang itu pen cirat seroi nang apa ini itu kita me nang itu pan hekan rian kita itu me kecinian ke nang cirat tu ji apor kinang je hut loten itu me nang cirat tu ji apa asal sih itu cirat rimpen bang soa film semar tu pan ne pang ke bang je mesian me pen itu biji pitu nang hor pitu nang
Asin di jero lo kado ka wedak ke bang doa na tum pan tame. Falls kila nampo pan ready lo tum kadu beta. Yo. Non ke 11 step waterfall sang yang peklang atlo hala lo yo. 11 step waterfall sa langsung hello. Lang isen lang miti kan. Asin non next abang ke nili. Ummat waterfall. Ummatan sunu tum dam thuko dak bang nili yang peklang ponat lo yo. Ada 11 step waterfall sang tum peklang atlo asin non next bang ke. Ummat waterfall pai uthot nalang diri non tum dak pen ke bar thulip ko yo. Ready lo. Ya. 11 step waterfall tum kadu ko beta. Tas depelo defensing ini vlog Sopen Lokis Adventure Tiwa Boy tum non dak sudah yo alang tum to foto chani 6 bali. Nah 11 step waterfalls bang anon tum langat lo nang piklang at lo halong sunta nesenon puthot bang ken ini. Ummat waterfalls sa puthot tum lang pon thulo na. Ummat waterfalls sa puthot nang piklang pon thuko hang tum phan. Đây guys, santai pu kiceng pen kijulan nang lang an bomon yang tuan penang peklang periko Ummat waterfalls. Alang sampai penahan 10 laki alang sudah lama tak mungkin